Samohrana majka Halima Đanković ostala je bez krova nad glavom. Vodena bujica je u maju uništila nameštaj, aparate, a zbog vlage nije bilo moguće stanovati u toj kući. Za nekoliko minuta nestalo je sve ono što je godinama sama sticala. Došao je dan kada se osmeh vratio na njeno lice. Za 10 dana dobit će novu montažnu kuću. Gradska uprava je Halimi donirala i nameštaj koji su dobili i svi meštani čija su domaćinstva bila potpuno uništena. Stvarno, prezadovoljni smo. Izašli su u susret i sa namirnicama, i sa novcem, i sa svijem. Stvarno, nema reči da se kaže. Nema reči. Prezadovoljne. Prezadovoljne. Sve je do sad stvarno okej i ako Bog da još za koliko dana će završiti i nema šta da se kaže. Ovo ja bi produžila još 100 godina da se ovako radi kao do sad ova vlast što radi. U naseljima Ćeremidžinice i Trnava ovakve montažne kuće dobit će 4 porodice. Sredstva za izgradnju obezbedili su Ministarstvo za rad i socijalnu politiku kao i humanitarna organizacija HELP. Kao što vidite, radovi teku izuzetno dobrom dinamikom i po rečima izvođača radova ova montažna kuća će biti završena za otprilike nekih 15 dana. Inače, rekao sam, radi se o montažnim kućama koje su jako kvalitetne i bukvalno bit će sagrađene po sistemu ključ u ruke. Znači, to je montažni sistem gradnje, znači objekat će biti opremljen sa kompletnom stolarijom, mravarijom, dimnjacima, znači okrečena, farbana, kompletno urađena fasada. Mislim da je ovo jedna od najkvalitetnijih kuća koja će biti izgrađena u Novom Pazaru. Ako govorim o tome, govorim da će to biti kuća pretopla i najekološki ovim prostorima. I mislim da će ovo biti gotovo za nekih objektivno 10 dana, ako nas vreme posluži. Vodena bujica reke Trnavica odnela je 3 mosta. Uz pomoć turske organizacije TIKA biće izgrađeni i novi. Ono što su dugo očekivali je i osnovna škola u blizini. Pomoćnik gradonačelnika Faruk Suljević rekao da je projekat urađen i za novu školu u ovom naselju. Vrijednost ovog projekta je 1.800.000 dinara. Vrijednost mosta koji se nalazi uzvodno od ovog mjesta je nekih 1.200.000 dinara i imamo u planu da još jedan most niže na prostoru gdje će se praviti osnovna škola nova kod fabrike obuće Ras i taj most će finansirati Turska agencija za rekonstrukciju i razvoj. Želimo ovom prilikom da im se zahvalimo što su imali sluha za poplavljene u ovom kraju, što su napravili mostove ne onaki kako su bili ranije, nego još mnogo bolji, mnogo veći, mnogo čvršći. Nadam se da ćemo ubrzo završiti svu projektnu dokumentaciju u vezi osnovne škole. Ubrzo će se raspisivati i taj tender, tako da će kompletno naselje i Ćeremidžinica i Šutenovac dobiti jednu novu osnovnu školu i da djeca neće prolaziti magistralu da bi pohađala školu. Želim da se zahvalim i agenciji Konin koja je odradila sva 3 projekta za ova 3 mosta besplatno, dakle to je jedna njihova donacija, ovim prilikom želimo Žiži i njegovim saradnicima da se i odavde zahvalim. Meštanima su novi mostovi kao i škola od velikog značaja. Naselje je ovde prilično veliko i deca za školu, da bi mogla da prođu, da bi mogla da funkcioniše kako treba, veoma je značajno i moramo da budemo zahvalni tim ljudima opštine Pazara, da nama je inače škola daleko, Traša je daleko, Trnava je dosta daleko i upravo čujemo ljudi da treba i škola da se radi dole. Uz pomoć vlade Srbije, gradske uprave i mnogobrojnih donacija, meštani ova 2 naselja polako se vraćaju normalnom životu. Pre nekoliko dana očišćena je i reka Trnavica, tako da meštani sada mogu biti sigurni da se poplava više neće dogoditi.